Kilatam Kput hakajing bun kli na pedeng ki Samla ki bayakun ya ki Eksamin matrik Sslc bat kelas 12 Hsslc de ki bun hajar ngut. Na pedeng ki Samla ki bayakun ya ki Eksamin matrik ki Kynthei ki don lai phuwe hajar khandai spa sau pho ngut kat ba ki Shynrang ki don tang arphu lai hajar ar spa sau pho khandai ngut. Baro Shillong sanpusan hajar shi spa prapo khandai ngut. Ki bayale ya ki Eksamin kelas 12 hak art stream ki Kynthei ki khun khan nyo hajar ar spa khan ringun kat ba ki Shynrang ki khun tang shipo hajar praspa sanpun ringun haka commerce ki Shynrang ki khun shi hajar lai spa khat prangut kat ba ki Kynthei shi hajar shi spa arphu arngun haka science stream ki Kynthei ki khun lai hajar praspa khat arngun kat ba ki Shynrang ki ba khun ki mi madan tang shi hajar san spa ripu prangun. Ki Eksamin matrik bat kelas 12 bala penlong dek Meghalaya Board of School Education ki bala sedang haka shpau tarik rempang arajar arpusan ki layat bet yat renti kumbala kmi renti ki nau penyat wat lada kini ki Eksamin ki atengku bat kajing perta election MDC hakasi bat Jantia Hills. Director ke Embos ba McDonald Marbanyang ulaya thu kumba kalong mentah ki Eksamin ki yat bet bat kamdon kanu kajing ni jingwit habarok ki center Khuborjylla. Habarok kawe Khuborjylla ki center naga benta ke Eksamin Sslc ke Shillong region kadon khandai phuwe tli kat ba katura region kadon ripu pratli naga benta ke Eksamin Hsslc ke Shillong region kadon ripu nyau tli pat katura region kadon sau phuwe tli ki center. Director ke Embos ula pentip ru ya ke Eksamin bade bantho haka ar phuwe tarik bat ar pusau tarik kisngi be tengku bat kajing tap bat jing nyau buat MBC lapan kenria no syaka ar pusan tarik naga benta kitu ki batho ya ke Eksamin mathematics haka Sslc kat ba ya ki bitho ya ka Eksamin Hsslc lapan kenria syaka hendriu tarik leber naga benta ka subject physics bat khat pra tarik leber naga benta ki batho ya ke Eksamin ha ka subject sociology.